Mına men 11 жылдан beri жумушсузмун, ачка калган жокмун. Жараткан Аллахка шүгүр. Ар бир кыбыраган кумурсканын рызкысын дагы Аллах берет. Качан түшүнөбүз садакаларым? Качан ушуга ой жүгүртөбүз? Качан токтойбуз? Бергениң дагы тозоксун, алганың дагы тозоксун деп какшап жүрүп чубак кетти го. Мындан артык не деп айтыш керек? Кантип жеткириш керек? Айланайыңдар, туугандар, кантип сөз айтыш керек? Көйдөн кыйкырыгы деп Рахман Разыков китеп жазып чыкты. Неге түшүнбөйбүз? Неге ойлонбойбуз деп. Менин кубандырып аткан бир маселе, биз ошол Isfanadan beri keletabız, Sülüklüden beri keletabız. Mına bıyılkı el, bıyılkı Kırgızstan'ın yüzü takır başka. Takır başka. Közümüzlerde nur payda olup kalgan. Yüzümüzlerde жылуулuk payda olup kalgan. Gelecekte olgan ümit payda olup kalgan. Mına uşul ümit, mına uşul жылуулuk, жаркылдаган көздүн жанары иншалла бизди жарык күнгө жеткирет. Biz başka el bolabız. Biz başka memleket bolabız. Biz karangılıkты жеңебиз. Biz aramdıkты жеңебиz. Biz uğurlukты жеңебiz. Beşinen başlap biz başka ülkeni kurabız Kılay kalasa. Biz 30 yıl boyu yer karap geldik. Biz başımızdı tike götürüyoruz. Biz öz hukukumuzda özümüz talaşabız. Biz kul emesbiz. Biz adambız. Biz jetelegen jaka baspaybız. Biz özümüz kağlagan jaka barabız. Biröö korkutup atat dese korkpayбыз. Mına geçerken apaat көрсөттү. Кичинекей көзгө көрүнбөгөн virus байыбызды да алып кетти. Алымыбызды да алып кетти. Акырыбызды да алып кетти. Кедейибизди да алып кетти. Өлүмдүн алдында бардыгыбыз тегиз экенбиз го. Мына ол үйдөй кылып өзүнүн жеке жашаган үйүн ушул үйдөй кылып салган сарайы да калды. Кепеде жашап аткан кедей да кетти. Күн эрте менен чучук жеп аткан азаматтар да кетти. Bir sındırım nan menен bir piyala çay içötkeni da gitti. Akılı menen taş çarganı da gitti. Ak menen karanı, aram menen adaldı bilbegeni da gitti. Uşundan keyin oylonuşubuz gerek. Toktoşubuz gerek. Men kuandım. Mına uşul Allah Taala uşunday bir sınov verdi. Mümkün tokto pendem dedi. Tokto. Meni de tanımay kettin ele dedi. Asmanga çıkıp aldın ele dedi. Günde toydan başın çıkmay kaldı ele dedi. Balаңды sünnetke oturguzsan dağı ulak beresin. Ataң 80'ge çıksa da ulak beresin. Kızın 18'ge çıksa da ulak beresin. Koyup kettiңер dedi. Kanday deysiңер? Bu degen söz, peylin kanday bolsa senin peyline jaraşa jetekçi berem deydi. Qoğum haram bolsa aramdan beylik berem deydi. Qoğum satsa seni sata turgan padişa berem deydi. Toktoboylu bu. Toktoboylu bu sadakalarım. Biröler çıkıp atıptır. Ben şahardı satып olam degen. Biröler çıkıp atıptır. Ben rayonuma kirgizbey koyam degen. Gerek bolsa Kuday menen süйлөшөm degen. Namrut degen faraon dagı jok bolgon. Dünyanın çöntөгүнө salып algan akçaсын baylar da jok bolgon. Köpbөгүlө. Köpbөгүlө sadakalar. Mına ol öte özün bilbey kalgan azamatlar payda bolup atat. Nem üçün bizdin oşta günde tamaşa, günde muştaş, günde uruş. Köpkönдөrdүн uruşu bul. Çekten çıkıp ketkenlerдің uruşu. Biri menen yerek işi otat. Men kirgizbey koyotum işmin deydi. Azamatlar bolgon uşunday. Bирок алар kayda bugün? Men kattırak süйлödüm. Men kechirim surayım sizlerden. Men sizlerge can kelgen kelin emesmin. Başыңардан sılap çay koyup bergen. Bugün açıp aytayın. Erten keregiңерге jaraylı. KTR'dan emdi üçün çıkıp atabız. KTR'dan 1 minut çıksan, 1 ele minütü. Mına jerdege oturgan ejekey agaylar, darıgerler,
Sizler 6 ayda, yarım жылда тапқан айлығыңарды алар 1 минутқа сапырып атат. 37 000 сом екен 1 минуты. Kim çıgat andan? Kim КТР, ЛТР'ден çıkıp atsa bilingizler atasının жақсы көрген erke balдар eken dep. Moğumday olup ilinip dursa, koçuda her bir temirdi kucaqtap dursa, bazarga girsen dağı, ajatkanaga girsen de oşolor orolup durat. Төртінде алар ошол жерде калып кетсин, биз ак үйгө ак кызматка киреlim.